Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TBGH so wofre me adwoa searching abusuafo NDC fo no de bom ho asafo hene se free SHS no CCA inda sen echina parent ne kasa yemba nya aduane ndi na de ade na akoda nse bibia ekoso fine ego sukuu miambia no na eno na Ghana fo bi omomba wo school HS papa wanka papa NDC fo is everything okay she bibia be na Ayɛka ma Bibia nye kama but see no we are providing for our kids, our children. We are buying them food, we are buying them books, we are buying them everything. Yan complain because yade. Ya ka kosisen kra nya dia NDC for mo be ya na yet say tamana NPP for e wo so no. At the NPP for na de buy. E na ese nke ye mo eto aso no mo hwe yemba e mayen. E na se bi ogimi nti yes yempe e na yakofa mo aba. Ya ye din doesn't mean say bibia ekoso kan e wo school won mum no ye na na provide e ma yemba nti ye complain kra ye complain kwa nti NDC fo nya say ye jai complain nti no mo ya de papa bi wo school wa me mo find le omu nya aduane ndi nduane omu di no His Excellency John Dramani Mahama abra wo position no se bi mo fra aduane mo fra ne di no o de mane kraman kra omu endi enso ende anka wo bai wanka wo opposition na oni se mofra no endi aduane papa esese nka obe mo aduane papa no omudi no papa wa meye ne saa wo umom no wa be said kra it shows the kind of person that His Excellency John Dramani Mahama ye tumofo and I'm want to say His Excellency John Dramani Mahama na membu no di ebesi 2016 na ya de papa bi o na ye time kra e ka che Ghana fo a almost way want that and o makofa na aba nso a muyedin ubeyedin nti awofo na eche say free SHS won sensem no Akuffo because they are providing for their children nti hu hia say omo be ba out abekasa yenti nsem a ekoso ene and I'm got say NDC ni MPB NDC ni MPB ka say say one thing noise about free senior high school because aban papa ba wa ma free senior high school no enkura no omo to mo ma di DMB bia betesa to ya mesre now so to see the NT de bia o free senior high school because awofo na na hwe omo ma omo ana twa omu school fees omo ana twa omu bibia nti wo ko ye de na o ya kire hwan MP no catching on Samla no Zamekana Sim, when you serious about Okra. Why, what the parliament to one I didn't quite a Montona Mocasagasa. Free senior high school is a DNHS NDC for Muchian Crana school fees, Momo Madian Papadi. It's our 4 or more school fees, and the free senior high school now catch a moon. They say they didn't have fascinate any no Maja so much because at the city Mochamu. At the city Mochamu Munishia. Mo ye de aboa Ghana for so that a trunk one na muda betra kunya ne so na mo twani Ghana for ntro na Ghana for so service ebi munyanse ni wo munti no ma kwoto aba ma ye change aban no mo ba ade papa be na mo aye na de bia 9 months so still na munye hwi e na mo sore amanfo nkwa na mo achecheche wo mo sa ya to ababa mo se mo mebu o man na se ya to ma mo se mo mecheche to na free senior school amanfo ma awofo na twa o mo school fees no wo say onti didi na mi na metwa me school fees ya se me complain ma hwan to a mo sole a mo wo de mo nka na mo to na ya $30 so no ma bo den on ja akra o SHS onu be 17 years you nyansa question obi say obisa mo moyi ba ko mo communication hwan ba kwa want men ya no muto na mo yedidi munye saa say ya de a ye de da Ghana for say ya de bone na ye de to abaditi ananado ene ne MPP ne Dr. Bawumia nti no wo koka say ya de papa Ghana for be hu say ye tro ne ye di wom etima mo nyintum ene e frɛ daily graphic for nanso ene technology abu utie so we are fast ya obi a flash womo ya so womo ko ya to form no na ye di nka screenshot to dada den ni na da ho twen ye debt exchange program na
Yede bo Akuffo Addo tiri so. Yede bo Bawumia tiri so fa ho tan de koto abeti Bawumia no. Enne dia omo ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ de papa. Na emfiri obia no ama. Ese ye maame Obatan Penny, the vice president of Ghana, Jena no Pukwajiman. Enne because of cathedral, yes, ye skaya discarding a DNT. Attorney General SSO on special prosecutor's office here, Juma Bomuno. One more con. Adentia. Special prosecutor say on no troll letter into changing Attorney General Fanko being Fred Bruchemra. Nana Junimuno Nipane di Bonnet. Attorney General say, yen to me, Akuffo will be massa keke wabra yen nin na so papa in solid case into me yet. Adanen tokwa. Na hade. One more prayer say ni bibia bede die. Na Attorney General say besu to say cathedral ni sikebia mfa bone. Na eye kwan paso tio Attorney General no crowd they were making it specific. Tie Ghana for muntie. Ni yase niame bia nko yie. Attorney General na making it specific say sikebia yesa ye eyusu ye wo cathedral no ho no e famra kwa muntu ontumi nyina cathedral no so enkofo bia ama. Yes saade a yenkopa de foforo. Ade ne ye den ye friend SML. Strategic Management Limited o said yeah, Strategic Management Limited. Ekuoi ba Ghana bedi dwuma emayen. Ewo bra na GRA sebiu yen sikasem na ana yeto a na yegie abafom. Se eyenyansa na Ghana fo ye pese ye bibu ye man na. Sempo ye pese ye sesa SML na. Ye frɛ bibi den judging and say appraising. Enti ye be say okay, ye de mo ba ye say mo mbema ye revenue enkosoro. Me pa to say adwuma no ma ya na ani debi. Say ye nya ye de a SML ye ntumi ne mo nya adwuma. Me pa to ye de adwuma ma SML. Wo dealings mu no ye pese ye yi omu free so because wo mo bo kro no, wo mo wi bibi, wo mo ye say ehun nyina so anase ehun niama enie na Ghana fo ni na wo so oh ampa SML NDC fo en yomo keke na mmom enam krono ene bone a wo mu di wo ban nti ena NDC fo a edo Ghana etu wo manugu so a ye pamo SML sa na nke ye no onim de nti a ye SML nye according to them no can oforia tenimu omo OSP charges or the abano. OSP say the new charges or the abano. Or say or GD second of for na as finance minister no or no OSP kisi Jimmy no na june yen say a be ana a crime be a SM no specifics so a be a crime be a SML for fast to di jumano and ya papa na a woman the fact say you name the finance minister and which is not even true. But the fact say you name finance minister intino. Yanka say okay, minim minim George Ewua. Yes, George Ewua ye kronfo. Enti minim George Ewua no meso me ye kronfo. Sa na NDC for OSP no or person ye that is what they want us to believe. Felix Apia ye kronfo. Oche Felix Apia political zone to also ye kronfo. Even though say me ni bibi that the fact say wo ben na me nim one na say wo be twa me nti no me bone na me ko wi a me niama no yemfa me fra wo a wo twa Felix Apia wo nyansa wo nka sa asem no na enso ye nya wei utie ye nya wei emma woni a yes ye a scholar fo a yaksua ade akura PhD etititi news so etititi radio ni TV so e defend san kwase asem we anyansan nim we na NDC ye party bi a ho and now bonyo no ne wickedness e we trimint na party no ho nya kono da no matter how they are eya atwa masika fo no hu MPP ni sikane o se yesikani nie MPP ni sikani ba ko pe na ebelebele dem esika fo nkai o MPP ni no hu na hu say yes e we sikani nie NDC ni sikani je na hu no kwa because the shoe shine boy
because atade Gucci na ehye no nso emfata no ya won say okra ne mpa adepa into ode adepa sekra etese emfa ene yeso so omuso no mu di Jimmy Ghana OSP na de na ame no ka say unim dia America Interpol fo aye Interpol fo say kisi ajabio lonto yo onfani ni twase ni sorry mo fa ncheme mpanifo etwe ne mfa ncheme adenti na omo so sabi onyini ni eni yesi onyini ni because what the asama to obi so wo so asama de ato onipa no so no ye ni document ni e kire say de ato no so wo so say wo the red alert ato no so and the Interpol for say ye isa she tatisa on say Ghana for no omu ye so ayi say omu listen to tribal politics and omu de ye adwuma asam ketewa bi no bi beka eto omu trim hwe ne so omu dave to nsuo na se a and omu behu say de nkrofo we nyina de nam omu de ye politics no bawumia ongyina ba bia nkasa fi say adie we na NDC for the bar power so Canada Japan using the same title say ebefa so what them person me say na say enwan wonam so na me ma sha say ye papa Jesse frimpon kodua nkobeka bibi eti we ma metwa ensema metete ya na ye to oba nyina papa no efe ne mahu say na ye nokbe because adie we me hu say for the past a year me hu say MPP for a year akuku dam mu gina party na nim de me hu the most quiet leaders to say current one we are you woman che say what to me ma Canada fan munonu se no mo za de and wo din semone and wo se party no de man mu twitwu from yes ye nim se mu nyina mu to wie na ba ko emerge vitra mo be ka bom but this is not a year e was some tona ho na empanifo mo de mo nsa hye mo dem fam no nipa ba ko no e sai party no it doesn't work like that so what you say na de me bra yi be kan ye pa chaw muni openso din emfiri mo politics openso e na obi abekan openso din ade chi kasa katre Ghana for asante for say mutia kontuo mu a mu ye japade na mu ye niam akase no mumfa bi mra santemam tuna ma oka say mu ye dai mu mama santemam mu hihia mo na